Yang baden ubari nohilam ubangadam pelikimau. But in the absence of a strong and effective leadership, the revolution is bound to fail. But in the presence of a strong and effective leadership, we are being able to revive, to restore, and to transform our beloved state. Hanigapor, igual pau kindiat, bagadai kabasyong niya, kabasyong hok, bal kabasyong nomrim kaniki issue. Kini gibadaw na suki, kiyong ana, bangilay sa surok, nihapan wan, ngilapandap la kajong kakamram, hapo assembly. Tang bakiyong bagimdan ng boss kimbut bagin kaintuan mo ngiko man kaya nagbasyay bago nagimdan ka ng boss hapo assembly ngidon ka ng boss yapi upay pa bagino nga bansyay siya na marka reservation policy kadai ka kmi karosto kadai ka tanat na marjong kam manta barsage no si sedan hawai barga rokom pentrekam ya ka roster system baban pai patch ka kimi kabade ka reservation policy kabalong outdated but don't come ban revamp ban petama ya ka lem kumta mangikum ko VP ban mapikum pai pa ubang yong the voice of the people party ka voice ka jongi ka voice ka jong pi ban ka voice ka jongi lang baro ngin pen ki ban pen orong ya kali kecing temu namar balai la sutok la sukor bros kata kiong hana bakali ka policy to tepsai bakali ka conspiracy kamdai ka policy kali kecing sala pasha yang ikon sama jong kecai penriu kejongi kamot bangilong komunal kamot berisi lani mengisun yang kiwai pak kijat penriu ni kuaban kerana masai ngenong pelong komunal yang ni ki isu ngerai besar ma pipat mana obat temu ban pelong komunal lemban ni ki isu tak kecil lo asap jong chief minister nama bu yo tat yang kita ki nyangko mu hapo kabinet kan armut sipo he wah usim kabu chief minister ban pas ya lembaga kabinet habri ka roster system ban petrekam baban yo kabu pat collection ngako amana butangkan ni baka ni reservation policy kamdei ka balong ai kalong purely illegal kalong highly illegal kalong bean klam legislate ya ka klam pass lembaga kabinet klam pass lembaga floor of legislation baru klam asen ni gubernur nama takadaw ngong ya pita kan ni goi to ben persiap nganyakon hadu pengindayo ban penlokam yang ni kecing sibu nak bentak kecing bet jimbiang nama radian sampo senam kipor mata sampo itu senam layar membawa sampo senam mencap senam ngadang perkemau bakam dei kecele bat kigaro kamdei ko bagi isi garo kamdei ko mengi je kikasi rengong yepi ngilong so concern ngikut srai pat bagi pek ialah kacau kecela sampo senam jangkaukan kiu kahia demat kadau kani ke isu kebamangi isu mata po jalan jeba arden ngen pen ngen ya chapang mereka berpiu pai ba hadu bangin yo yo tau so kalau ke jingchok ndai jo iko parti recong kecela khantam kikon sama kibade ho namat kadau sai we pat bapa pen kemau pi balai yong badong kam ban pai saka kumi kabade ka reservation policy namar karton constitution kadai tangka jok nei kiling lang pat ya ka academic kabasusi manam kecing donong jok jela kadai bagi hidup iki gon sama betul demat kadau ko bersupai koi kalian nak kalian ka academic nak kalian ka boleh putih nak koi pat kijai penriu siteng leti kon pai no katno kecing donong ya jela tingin kwa ban keren sibol pelat kiki bro marka por ke sabatai